ya mina nongena ukhensa ngoba phayi labanye amthoka sikota sakuva banga sikota ku representare ngokwethu sakuonayo ngoba tayifumako bavantsholomu khadostalela ntomka kwamamuzi so hinkwaswo mina leswi swi vonaka laha yo hlanganya kwahle hisaka purika lava dosi leta lawu cinciwa ka tikona la tita swi tiva njhani swa ku kusukela ka nyamutlha ra mundlwane a va suku xitulu hinkwato va le ka vona hi nchumu lexi nghenaka ni pfuleka vuxokoxoko purika va nga ta swi tiva swa ku a xiyimo lexi xi nga kona nyamutlha lexi xiyimo xa njhani purika va le ka vona ka mali vo tshama se hi navela leswaku va susiwa hi nkanu valava va suka va hi nkanu purika mbo mina yenu ni khuluma ku ni nga nyimala ni ya ka xikoti kaya vana xikuvula ka xiribuka ra xikoti xa problem para a vona tsongwana mi va suka va khema misava a xombeni kumbe ngwana yin'wanyana yi fonela a sekretary yin'wana ya sagangeni ku santo a ri vona va ya va khema misava la santo swa misava leyi ni wa samora kumbe ni wa ka ximundu kumbe ni wa kwini ni xitwala xo kongwamuza mi se a ndzi vo fanele hamba yi khuzisani xi hina loko pota a tindzondzo hinkwato a frenemi hinkwato a ti suki hinkwato